Umukiriya yatwitse resitora ayizeza ko yamwimye mayoneze yo gushyira ku mugati. Resitora yo mu gace ka Andalusia ko muri Espagne icuruza imigati izwi nka sandwich yatwitswe n'umukiriya nyuma yo kumubwira ko bacuruza iyo migati ariko nta ketchup na mayoneze bagira. Byabaye ku mugoroba wo kuwa 24 Kanama 2025 ubwo umugabo yatumizaga umugati bakawumuzanira nta mayoneze iriho. Uyu mugabo w'imyaka 50 yabajije impamvu batamuhaye mayoneze, asobanurirwa ko iyi resitora icuruza imigati gusa bityo ko nta mayoneze na ketchup bacuruza. Biramurakaza atongana n'abahakora. Uyu mugabo yaje kugenda yikoza kuri sitasiyo ya lisansi iri hafi aho, agarukana agacupa karimo lisansi yongera kwaka wa mugati. Bawugaruye nta mayoneze, abasutse lisansi muri ya resitora arahatwika ariruka. Icyakora uyu mugabo ntiyabashije kugera kure kuko ubwo yatwikaga iyo nzu nawe yitwitse ukuboko, byatumye afatwa na polisi ataragera kure. Nyiri iyi resitora Jose Antonio Caballero yavuze ko bitangaje kubona umuntu ufite uburakari bungana gutyo abutewe no kudahabwa amayoneze gusa. Yagize ati kutumvikana bishobora kubaho igihe icyo ari cyo cyose, ariko kutwika inzu kuko nta mayoneze na ketchup bihari simbyumva. Caballero yavuze ko ibyo byabaye bafite abantu benshi ariko bagize amahirwe ko nta wapfiriyemo. Mu karere ka Nyanza abasore babiri batawe muri yombi bakekwaho kwica mugenzi wabo bari batahanye ubukwe. Abasore babiri bo mu karere ka Nyanza batawe muri yombi bakekwaho urupfu rwa mugenzi wabo bari batahanye ubukwe, bakagirana amakimbirane yavuyemo imirwano nyuma bukeye bwaho agapfa. Ibi byabereye mu mudugudu wa Kamonyi, akagari ka Karama, umurenge wa Cyabakamyi ho mu karere ka Nyanza kuwa 23 Kanama 2025. Uyu nyakwigendera yahise ajya kwa muganga mu bitaro bya Nyanza maze bukeye kuwa 24 Kanama arapfa. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo SP Hassan Kamanzi yavuze ko polisi ikimara kumenya ayo makuru yihutiye kujya gufata abakekwa kuba barakubise uwo mugenzi wabo kugira ngo bakorweho iperereza. Yagize ati aba bashyirwa mu majwi ko ari babiri, polisi yaje kubafata, ubu bafungiwe kuri sitasiyo ya polisi ya Mukingo. SP Kamanzi yakomeje asaba urubyiruko kwirinda urugomo rwo arirwo rwose kuko rukunze kuvamo ibyaha birimo n'impfu. Umugore w'imyaka 32 yakize sida burundu. Igeragezwa rishya ry'ubuvuzi ryakorewe muri Afurika y'Epfo ryagaragaje ko ibisubizo bidasanzwe aho umugore w'imyaka 32 yakize virusi itera sida burundu. Amakuru y'uko umugore witwa Anel yanduye virusi itera sida yayamenye muri Gicurasi 2016 ubwo yabwirwaga n'abaganga bo mu kigo cy'ubushakashatsi cyo mu gace ka Umulazi mu ntara ya KwaZulu Natal ko ibisubizo byagaragaje ko yanduye virusi itera sida. Mu buhamya bwe Anel yavuze ko akimara kumenya ko yanduye sida yumvise ari nk'aho isi imurangiriyeho. Avuga ko ubwo yari imbere y'itsinda ry'abashakashatsi, abaganga n'abayobozi ku buvuzi mu nama mpuzamahanga y'ishyirahamwe ryita ku ndwara ya sida IAC yabereye i Kigali muri Nyakanga 2025, atifuzaga ko amazina ye yose atangazwa kubera ibikomere by'akato birangwa mu gace ka Umulazi ku bantu bayanduye. Ati nararize cyane, icyo gihe mbimenya nari mfite imyaka 23 gusa, uwo munsi sinari meze neza na gato. Mu 2022 nibwo hatangiye igeragezwa ry'ubuvuzi ryitabiriwe n'abagore 20 barimo na Anel bari bamaze imyaka igera kuri 7 bafata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida. Umwarimu muri Langone Institute ya Mass General Brigham na Harvard Christa Dong yavuze ko byakorwaga mu buryo bwo kwifashisha umuti wa Vestalumod bagamije gushaka virusi aho yihishe mu mubiri bakayica. Ati virusi ya sida iba yihishe. Uburyo twifashishaga bwari ubwo bita kick and kill bwo gukuramo virusi no kuyica. Mu gihe cy'ibyumweru 20 abitabiriye igeragezwa bahawe Vestalumod 2 mu cyumweru. Ku munsi wa 35 basabwa guhagarika gufata imiti igabanya ubukana bwa virusi, ariko hashize umwaka umwe abagore 16 bongeye kugaragarwaho iyi virusi basubira ku miti. Mu bagore 4 bari basigaye mu cyiciro cy'uburwayi butagaragara ku musozo w'igeragezwa, umwe yaje kugaragarwaho na virusi, 2 bahitamo gusubira ku miti, hasigara Anel umaze imyaka irenga 2 ahagaritse imiti kandi nta virusi igaragara
mu mubiri we. Ibyavuye mu igeragezwa ryakozwe i Mulazi muri Nyakanga 2025 ryatangajwe mu kinyamakuru The Lancet byerekanye ko abantu 10 ku isi bafatwa nk'abakize virusi itera sida burundu. Ubushakashatsi bwagaragaje ko amageragezwa hafi ya yose yakorewe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe 67% by'abantu bangana na miliyoni 40.8 bafite virusi itera sida bari muri Afurika. Nyamara imiterere y'imibiri y'abaturage iratandukanye cyane. Donga asobanura ko abagore bagize 53% by'abandura virusi ya sida ku isi, ariko abitabira igeragezwa bigamije kuyikira bari munsi ya 19. Abasaga 60% by'abakobwa bandura virusi itera sida mbere y'imyaka 23. Inshuti bakunzi ba Impara Media Rwanda, inkuru ya Anel wakize virusi itera sida burundu niyo dushyize ku musozo w'amakuru yacu y'uyu munsi. Mugire ibihe byiza. Wigeze wibaza ushobora kubona inzu nziza ku giciro ushoboye, cyangwa se ubutaka bufite ibyangombwa butarimo ibibazo? Nta mpamvu yo gukomeza gushakisha, ibisubizo byose biraha. Imari Real Estate turagufasha kugura no kugurisha ibibanza, amasambu ndetse n'amazu yaba mato cyangwa manini. Dukata amasite meza kandi yizewe, tukayagurisha mu mucyo no mu bwitonzi. Ufite amafaranga make, ntugire ubwoba, turagushakira inzu cyangwa ubutaka bujyanye n'ubushobozi bwawe. Ufite ubutaka buto cyangwa bunini, turagufasha gukora inyigo y'inzu wakubakaho bijyanye n'ubushobozi bwawe. Dufite ubunararibonye mu gutanga ubujyanama ku butaka wagura buzira ingaru, mu kwirinda amakimbirane abushingiyeho. Mu bunyamwuga buzira amakemwa, nitwe ducunga amazu yawe mu buryo bwizewe. Duhamagare kuri 0783 57 86 72 cyangwa utugane ku mbuga nkoranyambaga zacu nka YouTube na Instagram. Hose twitwa Imari Real Estate. Imari Real Estate, twubaka icyizere, inzozi zikaba impamo.